Hello everyone, welcome back to my channel. Mungkin hari ini nak sebagai channel lo pakai no joto kahapun hari ini. Mungkin ini ang mau buat kasih video tu pakai. Mungkin orang nak mungkin nama tok na Wahan. Mungkin Wahan nak lah, tapi mungkin cakai. Mungkin tapi lebu, tapi bias. Mungkin mai bu nak hati ni ang, mai bagian mana chai frog show na. Okay, let's start. Tabu ke sekarang pula na angkar box ada dalam kan ke kar itu mana boleh hingga angoro thok kisah. Dia thok tu kah tabu hingga angoro. Lagu bahai ini tabu anggur kita sambil gini. Ini nanti masala rock itu dah butir roll anggur mix ini kita. Terus piaz, tay, dish ini mana ini sini. Ini bono kalau nyaman boleh proses kalau di sana. Kalau kan dia tabu bono, kalau nyaki ini terus. Ini tunggu hacing dishum masuk tes kena aja. Kita bono body dishum. Bono tabu mix kena. A few moments later. Tini আমরা ওয়ালে টংতা চাচাবাই no চাওয়াই গ্লাক হলো আং চাওয়াই নেপ্র ট্রাই করে গে বুখামনি বাই পি অফাই চাওতা গে সিগান লেবু সি মানা গরা নাইคือติกะซอยพรอยเกรบิเกช่องกลางตินวางบ้านเนาะขอบคุณว่าจะคือเขาบอกว่าหันหรือจักให้ผมไปซื้อเมื่อจะขายก็เทิงไปซื้อว้าว 왜 자꾸 못했어?
Bagus sorry mali busuk yang dengar itu mau yang mau campur lu sumber di mana sarang ini ada tuh tak tahu background aku pun dong aja naik lah yo naik tuh dik pai thang cả cái mang sop এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা তাই 6 piece tổng hợp cái mưa chắc khi pai khám level tay tiền ta tổng hợp đấy bây giờ tay order một cha giặc asal bahan buat pulung cái udah phải này tuh ok là chăm anh asal cái những cái bahan belai bupam hay là cái giá bupam favorite rồi cái tôi chai mana nữa but ang cái bupam thùng sai giá cái đó mình có bụng mình có video tôi phải giá anh chế chai mana mình chắc khá tay tay lên chai mana đi hàng nó 나가 그라벌 가디 사시는 그러니까 저들은 막 이블로그 하시면 가까이는 저도 인정하잖아 and 너무 belai belai kan hambara suka hamso bi support khai toman bagai and next blog tam tum nai no comment khai sanan ta podi and wak bahanda ta ta saji dangam ta chai mali enggak itu nano bye